Okay, listen. Ndashaka kubigisha aka kantu kandi mukumve neza kuko ni ingenzi. Uyu munsi hari bamwe bashaka kuba bashyira video kuri TikTok cyangwa se WhatsApp cyangwa se n'ahandi Facebook cyangwa se Instagram z'udushoti. Murabizi ko hariya hajyaho utuvideo dutoya. Hakaba n'abandi rero baba bafite indirimbo za video gusa ariko bakaba bashaka kuzigira oudio kugira ngo babone ukuntu bagiye bazicuranga. Tugiye kubibigisha ibyo byombi, uko bagabanya video ukaba wayishyira kuri, mu gihe wafashe iki video kirekire ukaba wayishyira kuri TikTok cyangwa se WhatsApp cyangwa se Instagram kuko hajyaho utuvideo dutoya tw'udushoti, cyangwa se ushaka ku uploadinga agashoti kuri YouTube niba uri umu-YouTuber. Tutabatindiye rero, reka tugende. First of all, uraza uze hano hambere ujye muri Google Play Store yawe, ukirikemo, numara gukirikamo tugereze irodinge. Urabona tugereze baze bakwereke urupapuro hano, uze uwandikemo video to mp4 nurangiza uze video to mp4, nurangiza usacinge, utegereze gatoya, urabona ko iri kurodinga. Ikibazo ni amakonegisiyo ari kugenda acikira. Muri kubibona, uraza baduhaye nyinshi ariko we uraza uhitemo iyi ngiyi imeze gutya, iyi uyikandemo. Njyewe murabona yuko iri update kuko nsanzwe nyifite muri telefone yanjye. Muri kubibona hariya hari update, rero haba handitse install, we ukainstalinga then ikaba update muri telefone yawe. Njyewe rero kuko nyifitemo, tugiye gusubiza inyuma ahubwo tubereke uburyo ki ihita ikora. Niyo iyi ngiyi muri kubibona ko njyewe nsanzwe nyifite muri telefone yanjye, niyi ngiyi. Uraza rero ukayikirikaho mu gihe urabibona yamaze kuba updated muri telefone yawe. Uyikirikaho muri buno buryo, wamara kuyikirikaho urashaka kugira audio video indirimbo, uraza ugakora kuri video to audio ahangaha. Wamara gukirikaho, uri kubona ama video menshi, uri kubona urugero reka tugire iyi ya Koffi Olomide Future the Video Legend. Tugiye guhindura iyi ngiyi audio ya Koffi Olomide ari kumwe na David. Tuze tuyikirikaho, noneho nitumara kuyikirikaho reka tuyicunge gatoya.
yes, murayumvise gutangira. Tuze dukore hano kuri konvati. Namara gukora kuri konvati, sasa indirimbo uko bayamamarijemo turategereza gatoya tubikuremo, tubifashije hariya kuri skip, tuze n'aha dukuremo. Murabona ko indirimbo yamaze kuba audio. Ngiyi noneho nicurange. Yes, then indirimbo yamaze kuba audio. Dusubire inyuma noneho rero tugiye guhindura. Reka nze mbanze mbibereke. Tugiye kubereka kuri telefone yacu ko yabaye audio. Tuzamwe turebere indirimbo kuri file n'ubundi tukandemo. Barahita bayitwereka ngiriya ya mbere niyo imaze kuba audio ngiyi. Reka nze nyicurange umurebe. kugira ngo mwabibonye. Sasa rero noneho tugiye kwiga uburyo ki uyigabanya, niba audio cyangwa se video ukaba ushaka kuyishyira ku gashoti. Uraza usubire hahandi kuri video to mp4 nk'uko bisanzwe. Ahangaha ukandeho, numara gukandaho barakwereka urupapuro rumeze gutya. Uze wenda ko ushaka gukata video, ukirikeho hariya kuri video kata, ukandeho, uze uhitemo video ushaka. Reka twongere duhitemo ya yindi ya David na Kofi Olomide. Iyi ngiyi tugiye kuyikirikaho. Muri kubona uko ingana. Kugira ngo tuyigabanye rero, niba ushaka kugabanya ugasigamo utuntu two hagati, urugero uraza ukore kuri kano kantu gatukura ndetse n'aka ngaka. Niba ushaka gusigamo ibyo hagati, urakururuza na hino na hano, kururuza na hino, tuyihe amasegonda y'iminota 2, amasegonda 23. Numara gukanda hano, bivuze yuko ubu ngubu ibi biri inyuma ya tuno tuntu dutukura, ibi ngibi birahita bitakara, ntabwo bigarukamo. Tuze noneho bimeze gutya, tuze dukande hano kuri save. Ahangaha dusevinge video yacu, baduhe urupapuro. Tugiye guhindura izina. Urabona handitsemo legend, official music video n'ibindi. Twebwe turaza wenda urugero, reka nandikemo Venuste. Mari kubibona Venuste hariya hejuru, hamwe hari Kofi n'ibindi. Muri kubona ko hari Venuste. Ndaza niturangiza dukora hariya ahangaha kuri konvati. Ubundi video yacu ibiragabanutse. Dore ngaka gacurange mukumve. Urabona ko gafite amasegonda 24 mu gihe karengeje iminota 2. Uko rero niko bakata video. Uko bakata audio rero nanone ni muri bwa buryo nabwo tugiye kubibereka. Dusubireyo, turagaruka muri
video to mp4 dukandemo. Tumara gukandamo tubanze tuve muri bya bindi, tuvemo hahandi tubone kuri rwa rupapuro twahereyeho n'ubundi rwo gukata. Turaza dukandemo hano kuri audio kata. Noneho ahangaha naho tugiye gushyiraho akantu wenda turi bushyire nko ku ifoto yacu cyangwa se ku ka video twafashe turi kubyina, ariko kagashoti tugiye guhita dushyira kuri Instagram cyangwa se Facebook cyangwa se kuri TikTok cyangwa se WhatsApp cyangwa se n'agashoti ushaka gushyira kuri YouTube. Turaza tubakirikeho, tumara kuyakirikaho tubone za ndirimbo zose uko zimeze. Uri kubona ya yindi ya Kofi niyo iri imbere, reka nanone tuba ariyo tugabanya. Iyi ngiyi turaza tuyikandeho muyumve. Indirimbo rero ni ndende, ifite iminota 3 n'amasegonda 7 n'amatsirisi 2. Tugiye kuyiha amasegonda 20. Tuyihaye 21 n'amatsirisi 2. Tuze n'ubundi muri bwa buryo kuri save, tukandeho baduhaho twandika izina. Naho ngiye kwandikaho Venuste. Nindangiza nze nkore kuri convert. Indirimbo yacu bigiyeho nubwo bari kwamamarizaho n'ubundi kugenda. Iyo bari kwamamaza rero urategereza bikaza ugahita ukanda hariya kuri skip video. Ahangaha uhita ukanda hano kugira ngo bino biveho. Skip video. Ukongera ugakanda hano kuri kano kantu ko gukuba, ukaba ubikuyemo. Urabona ko indirimbo yamaze kuba video twaciyemo. Ubutaha tuzaza rero tubereka uburyo ki uyiteranya kuri ya mashusho wagiye ufata ukabyara video yawe kandi byoroshye. Turabashimiye cyane rero mwebwe twabanye, tukaba tubizeza gukurikirana n'ibindi biganiro bitaha. Yari Easy Boy TV Show. Turabararikira gukora subscribe, share, comment, mukatubwira n'ibindi mushaka ko tuzabigisha muri comment. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao, kandi mwakoze cyane kwihanganira gukurikirana bino biganiro byacu. We love you so much.